Galenika fitofarmacija preporučuje. Smene perioda suše i perioda sa velikom količinom padavina otežali su voćarsku proizvodnju ove godine i omogućili su prisustvo velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti u voćarskim zasadima, čemu je doprinela i posebno topla jesen. Nakon završene berbe, našim poljoprivrednim proizvođačima ostaje završna mera zaštite u ovoj vegetacijnoj sezoni. Reč je o obavljanju tretmana u voćarskim zasadima pred ulazak u mirovanje, takozvano plavo prskanje, bakarnim preparatima. Uloga bakarnih preparata je da smanje infekcijni potencijal gljiva i bakterija prouzrokovača biljnih bolesti. Veoma je važno da se infekcijni potencijal prouzrokovača biljnih bolesti svede na minimum, kako bi početkom i tokom naredne vegetacijne sezone borba sa prouzrokovačem biljnih bolesti bila olakšana. Godina je bila teška, ali uz pomoć stručnog tima Galenike fitofarmacije smo uspjeli da privedemo godinu kraju. Ostao nam je još završni tretman sa bakarnim oksihloridom da bi ušli u sljedeću sezonu dobro pripremljeni. Stručni tim kompanije Galenika fitofarmacije preporučuje primjenu preparata bakarni oksihlorid 50 VP ili kuprozin 35 VP na bazi bakra iz bakarnog oksihlorida. Za razliku od drugih formi bakra, bakarni oksihlorid ima veoma dobro dugotrajno delovanje i odličnu efikasnost u suzbijanju kako fitopatogenih gljiva, tako i bakterija. Ove godine smo imali veliku pojavu bakteriozne plemenjače, čiji je prouzrokovač fitopatogena bakterija Erwinia amylovora u zasadima jabučastog voća, ali i pojavu bakterioza u zasadima koštičavog voća, čiji su prouzrokovači fitopatogene bakterije iz roda Pseudomonas. Upravo ovim tretmanom smanjujemo mogućnost da se pomenute bolesti razviju i sljedeće godine. Niske temperature koje se najavljuju za predstojeći period pospešit će opadanje lišća na voćarskim kulturama. U zavisnosti od dinamike opadanja lišća, preporuka je da se obavi 1 do 2 tretmana preparatima bakarni oksihlorid 50 VP ili kuprozin 35 VP. Uloga navedenih preparata je da dezinfikuju svaku povredu, svaku ranu nakon opadanja lišća, kao i pukotine grana i grančica. A to su upravo ulazna mesta gdje će prouzrokovači biljnih bolesti prezimati tokom perioda mirovanja i na proleće sa kretanjem vegetacije krenuti sa razvojem. Primjenom ovih preparata voćari će imati jednu vrstu sigurnosti da će njihovi zasadi biti zaštićeni do naredne godine.